Komantere yabiri zivuga ngo wayigize ikirenge. Ikirenge do. Ikirenge. Rene. Ikirenge cyangwa kaza yororo. Kandi ngo zari zishonje ni zari zimaze igihe kirekire. Ukuvuga ngo bari barazibikiye. Daniel. Umuntu wese uzosenga Imana ya Israel. Itangazo zarasohotse. Abanyamakuru baravuga ngo umuntu uzofatwa wese usenga Imana ya Israel. Ni zirantare kubera ko zishonje. Mureke tuzishonjeshe. Nimba ari wo hotel abo.
nukurara nimuze murebe umugabo washatu iri byanje nukurara nimuze murebe umugabo washatu iri byanje nukurara nimuze murebe umugabo washatu Baba we mambo nimuze murebe umugabo washasha bwiriza nukurana nimuze murebe umugabo washasha bwiriza nimuze murebe umugabo washakira kumba
Amama oro.
ariko murataramiye. Patrick yagiye kaze. Patrick kata. Pandisha sauti. Pandisha sauti. Pandisha sauti. Kidogo. Kidogo. Hey. Kuja da anda wangu turande. Shagara na te kuja mwanzo mzina muri hari. Teketse. Kino cyari kuzamboye. Nukubera iki kino cuya agiye kuza ndasobanuka gusa ikintu kimwe fre ndasobanuka ikintu kimwe gusa tubona bibiri ijambo ry'Imana ryari mu ngo mugwanye uruhande mubanye n'abantu bose Amahoro. Impamvu turimo na mafre papa nuko ubanye n'abantu neza Amahoro. ariko umunsi uzogira iningimira mu mitima amara ukimika ubugoma mu mitima wa fre Sasa tubona nakuraye ukuri kw'Imana mwe n'abantu uzokwijana mu munsi Nimbeba nsizo kwijana kubera ko umutima w'ubugome mu mutima wawe urangije kuwushiramo erega abantu iyo baje bakajya imisimi igasigara nico gembera zaza tu Banzure uvuga butumwa mari tugiye guhamagara nyina wawe asi turampa fungure tugiye guhamagara nyina wawe kiriya kibuga kiriri gifungurwa kuri airport hano Kado. uzatumenyesha bibiri ijambo ry'Imana ariko nza cyane bibiri ijambo ry'Imana ariko nza cyane
ngo impamvu Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo banze gusenga igishushanyo nguraga ngo niki Petero muri Fred ni ukubera yuko bari bazi Imana bizeye kuko nta mbese uyu Imana dufite mu mitima yacu Mane tate tata dushobora kugisunika kikaba Rosa muhanda araje Rosa muhanda karaje Imana twese hano muri Fosque urabonye ejo baratubwira Patiri baratubwira ngo impamvu Egira umwi ayigira Dodoma. ngo commentaire yabiri zivuga ngo wayigize ikirenge Ikirenge do ikirenge Rene. ikirenge cyangwa kaza yororo kandi ngo zari zishonje zari zimaze igihe kirekire ukuvuga ngo bari barazibikiye Daniel umuntu wese uzosenga Imana ya Israeli itangazo zarasohotse abanyamakuru baravuga ngo umuntu uzofatwa wese usenga Imana ya Israeli ni ziriya ntare kubera ko zishonje mureke tuzishonjeshe nimba ari wowe hotel nawe no agara kubwira no Imana bura mama kugeza muri wa mwungu ibira ziratanze birazagira ngo papa mwebwe ndabizi ko mushonje kumara ndivo fure tegera no jambo ry'Imana turi muwa Imana ibira ziratanze papa birazagira ngo impamvu mwebwe mwashonje Loda hari abantu ngiye kubapokeza muzorya ariko uyu mugabo ugiye ubukwe bwa Franco mana turamuhamagaye Ntazari yivuga. uyu muntu ga mwamwegere kuri ubukwe bwa Franco turamuhamagaye bakazagenda bakagera ubukwe bwa Franco turamuhamagaje Micheline Odefa Micheline kuja kamu Micheline kuja Micheline fungura turampa mu izina Micheline Kirengeti. kubibuga cy'indege Batugeze Micheline mariage murangize amakuru umva bibiliya ikintu cyantangaje ngo Imana bimaze kugera muri wabo w'intare ngo ibwira intare ngo irazubwira ngo gahunda yo kuryana yashize mwebwe hari abantu benshi uburyo no muntu tiyoba hasi arababwira mwebwe we wantare ceceka witonde bukaya hari abantu turi gupanga iriya muzojya mugahaga ariko uyu mugabo uyu ni umukozi wanjye ntarimo ikintu gusa amategeko nashika mwese murangurije uzoyo byanyu Yame ashuigwe. Kiringi. mwe mugume gusamburiza arayanyu Kiringi. kuko hari umuntu arabavuga ko yeza mugabo ngo baramubwira ngo uyu mugabo nasohoka agenda aragenda wirangije ngo Imana iravuga ngo umuntu wese wagize uruhare uwagambaniye wese apana kumuzana wenyine angapana kumuzana wenyine n'umuryango wose abana baje bose babaza kandi gitangaza mujye padiri abantu bose babaza napana kuzana umuntu apana hari igihe usugambana urukuruka kuruka ngabi hari igihe usugambana ikavuga prive wenyine bama ngo familia familia yose baye akanyuma turangiza Wamusenga. turangiza twamusenga ariko Imana ibwira zirantana ngo irazibwira ngo kubera kuko mwari mufite kujya umuntu gahunda zirahindutse noneho bajya abantu bose banifuje kuko bagutera mugongo itara muterese kujya bazafata umwana ucutse umwana uri kwibere umwana utangiye kuba gasore aho baranahoze n'abasaza ngo bameze ivi bose bakoranye gahunda Baranahoze. ngo bazafata umwana bakamurengeza Patrick ngo bakarengeza bagatera ngo izane kamera bikabwira response zo hasi bikabwira ngo hari undi muryango nawe wagambiriye ngo bakawuzana igatera n'indara zikavuga ngo turahana ngo kugeza umuryango wose wagize igitekerezo Ara makuru turabise bose. Ari nk'abagabo bagize n'uko kubundi. Ni umugabo yo. yobu Nzabona ko hari abagabo kabiri bari bafaka. Yo. Na. ese yitwa nde ugiye wicishwa amaboko bahuje uzore ibintu zabaye kuri yo textile zabaye kuri fara ngo baramushushu umwana ko amufata ikinongo kibuye kingana nko ikinongo bakazana muri kubita bamare kumurenza agiye gupfa agiye kuzika wowe salamiri ngo babari ko batasha yo ngo bivuga wowe uba guteye wende wo mushuro igiti yo halasi yo
amaze guhura na biriya bigeragezo kubera ko wewe nta kintu yirekaga ku mutima wiwe umutima w'utacu wamushinjaga yaravuze mu mwami imanuka tuburane ushinga urubanza nje nawe tuvugane kuko nta mupfakazi narenganyije Yesu aravuga ngo ntakibazo Yesu saratinda yaravuze ngo ndaje papa mimi ndahageze Imana yavuga ati sawa urubanza turushinga tangi uri Imana ndiyo wamubwira ngo tese yowe ese Imana ni gitanga ikubitaho ibibazo 82 Bujumbura uzaho umuyaguva Bujumbura ho umwana iyaje kwirema mu nda nyina ubu hari kwa satani ati pi inzira y'umurazo kuri Bana we uzaho umuyaguca inkuba yigeze kunkubita wawa turi wacu inkuba yigeze kunkubita irankubita nabicaranye usenge Bujumbura ma ngabanya kaburimbo inkuba yigeze kunkubita nanicaranye na mama waje ku ruhande no inkuba iraza irakubita mu nzu yamina ikabishira mu ngongoro ahantu babike ingongoro yamisara imicaza ari hagati y'ingongoro irabika no mukecuru iramurengeza umujana mu gitara cy'ibigori cyari hanze ndavuga ngo inkuba kandi ngako Imana iramubaza ndapokeza ka uzumugati uzugira ngo pya uzuzuca ati pi tese isha baba nabayo uzuburyo izibarira bagacuka ati pi yowe yamavuki uwo ni Yesu yamavuga kuva nakaza kumvisha amatwi none ndakubonye kandi kuva none ndakubasha aya Daniel yameze gute Aden dupokeze sha hari igitangaza cyane gusangaza nurangizo uzi Yohana ibintu bamukoreye zuko umwana kuri Yohana ngo baramufashe baramushishura kujya bazashishura ngo barangire kubishishura ngo barabishishura neza ngo barangire bagaterera mu nani mu ngunguru ngo bakazabazana igiti bakazamuhimbuza ariko mu kintu cyane gutangaza abo bantu ngo yamava nko kwakundi yarameze kandi ngo komantere zazivuga ngo bamutereye mu mavuta fure ngo undi yarameze nka neza ngo ariko bamusoyemo ngo yarafite umubiri umeze nk'umwana ubwiza budasanzwe muzamubona bona bwiza twatubwira imana kunze mwiza kubera ko tuve mu gitara ukuko no kumva kwa Yesu ariko umunsi twahura namwe mvuye mu kabari cyangwa mvuye mu nda yawe sukunsa sikunozasa izuru ryo kwa marigera nka kubera ko bari gahunda yanjye yarange ariko kubera ko tuba tuvuye mu gitara nete asine ari mugabo nibutse uzi ibintu zabaye kuri efuta Efutabarutse gutya ageze gutya mu karango gutya serutse yamahura n'agakobwa kiyo kamwe yarafika abamwamoni reka iyo nkuru imwe kuyishoshora ugatoya talavime kase bamaze guha ese ntandi bwaye niba ko Efuta umukozi w'Imana yaigi Uwiteka umuhigo ati ntugabiza abamoni uzatangire biheri uzatangire nabanza gusa Efuta ari kinyenda medira Efuta ari kinyenda kujya nukuri isi yasinzanze yaciye gutya yamakubitinda ivuka mu Efuta umugambi w'Imana kitwomenya aho akana n'ibinyenda bagarutana Efuta guce bene sara mugambani baramwa tubundi wawe tituza bagukuye niko tubafungura gabana ku mugabane wa Darius titukuza wavuye genda amaze ukuntu itazayirengagiza yamase ma bene data barangambani mu muryango wacu sinkigira agaciro none ma bene data barebe Imana yabo batumwa mwamoni buri munsi bakazamba batera igitondo n'umugoroba bamaze kubarenza neza bamaze kubarenza aho tore duko tatuze Imana ye bigira inama ati nubwo mwamubona tumeze gutya hari mwene data twagambaniye twataye uriya iyo karago sombe la karti Efutone yamakumanya ubwana bwose buri aho ngaho twigwanaho ya mbere yatangira mu kwa Efuta ya mbere aho ngaho ya mbere kwa Efuta Efuta amagenda ese nizobatabara urugamba nkarutsinda muzokora iki ati tuzoguheza inkoni ni wowe uzotuyobora niko mubivuze murabyemeye turabyemeye amagenda yo kuzandikisha mubyemeye Efuta amaze gusenga Mana ndagushimiye ikizongitambika ukimbere zokigutambira Imana yamayumva yamwitera mu mutwe Efuta uvuze gute kubera ukuntu uvuze gutyo abana ya udupfura y'inka zose yamicungiye nimara gukubita umwembezo
Jeff atabarutse abamwamona n'abasiribara barashira. Jeff bucyo ngo horuke amatu kagakobwa kiyo. Ati niko mwana papa kutishimye kandi abamwamoni wabari basa